akwasi insia Commander 6 kanu seniatie na bia maka cho se beka seniatie yemfa bi nka o yenyi bi mfrim yemfa bi so ensan senia semtie sa pepepe ene ne beko no medidi akwasi insia Asem Yi Di Ka bre ena edrusin alopai say asma no ba be don komo I think last week oba bi na Kumasi Metropolitan Assembly pen for the Kata Babonte say I feel Langas apie Kumasi. Yeah. Say Langat apie mu e Kumasi. Enti pen for hwe na etu one money de kokobo e kodi ama amanfo. Ba betie me hu edwiri mi kakra. Me hu dream me not because say Greater Accra dey easy for you to get a land guard but Kumasi dey easy. The man who dream say Kumasi asase do ni nyina no ya himfo da so the overall power on it. Eji say ka say land guards aba Kumasi asase so ana say amana kwakoye hu kakra. Eh ho Kumasi asase Asante mantem asase nyina ye ba akofo de ya e na land guards ye na e ba so. Ko ba akofo de chance na wapane bi di amankrofo. Samun abusua mo hwa ha, wonu abusua mo hwa, wonu abusua mo hwa. Utoma akwatisia, wonu akwatisia asem. Emfa chire nkoton bi fa man padu. Abro aton de amakwatisia. Ana nto so nkoton ma afia man kwata maklo. Na nwane nkotra bro che sa afa krata afro komo o ma yene kwamna sante. So ma ton de amano. Cause ne kofa langa semni nyina e de eba. Esibo so krata obenti wo krata obia wo kwanya se obetimi acha asase na kente so because to me krata eche asase na ne ya okuta asase no okuta krata no. Etima ho ne me nipa ban entimi nko kra obi no meboa me. Ba fo nya since last week o 2 for na no atum. Asantuma wura akora bodi ya se mnyese ne saw. Ye bodi atufo. Ye bodi abokoko. Sasa sitem asantuma nyina ne ho. Opim so de Asem Yi Di Ka ba bebo am watie. The caution you de koma na na mayemfo. Ye wo asantimantem. Yo mo eton ensase. Na be wi eche si asakofa ene kwa se ahemfo na mu kra na fa langat no. Ahemfo na ka se mu ene fa langat no. Kwiki show tufo afutu ode akode ama ahemfo no ene omo anti a na betimi ato aso me wi amesa ba be kire o embra e Thailand guard e chini ko efa so e Thailand guard hwe otufo on langas na Ashanti region say me one na me who say land guard so land guard so tumfo say ade ni Asante memwa land guard no na egeni ha say no for tim wasem wa so mama say soja mpanyimfo na approach mpanyimfo mpeze me hunu fa kokura sa na ema ne siye so mama soja mpanyimfo president mpanyimfo a chere no ba bi kro pot ya sa na ema no esi so woni akra wo ye hene na si ya obeyi ano se media konwa na ma wa no na me se kofa langard for na enwen wa na so woni akra ti akonwa so so ate sante hene na se si sa o kan ho a obeyi ano wa se so dia konwa na ma wa no o na langard kan ho so aka che mo mpempi sa asase nwane tumfo da bi aka chire wa se wo se asase nwane so ya hanso yenko asase san say basan ya ebehunu mu nokura ne asi so aso yenko asase mfi say basan ya se ewura wo ko adie behunu kure wo mo ne asi ma aso bi aba so ukofa langard me hunya report no na me hunu say ohene we ana ohene we de di ka me di ba bia ma wantimi anhwe so nti langard for na emere eti odi makonya beto no akọ so report no ba na so ohene bi tiri wo this has a langard dia wọ́n wọ́n dẹ́kun yẹn máa wọ́n kẹsẹ́ láǹkà fún ẹ̀mẹ́ yóò gbòòrò máa wọ́n wọ́n di kúrò ṣe ẹ̀wọ̀n sá ǹsẹ̀ kọ́ bá sáà dà náà wọ́n kọ́ àmà láǹkà fún ẹ̀. say me one na me who say land guard sa heti opim so eno no die na ebema eye ohene akofa land guard
Dear memo hina kofa land guard e dey bo na sase mo bai. Because me say be kofa land guard ya ba nyina ne say ya turn their more than one person. It's way when. Me dey nyame so pem so that na no tum say wo yo hina na so ya sa de dia that un sem fata say obekoso die e wa santemam. Na mesra no info so wo manhia patchoma me friend say Land Guards and Other Related Offences Act no. Because Ghana mra ya yaseda yemra e de ama Land Guards. Emra pa yaseda yebi e de ama Land Guards. So when the 999th Act, your friend no Vigilantism and Related Offences Act 2019. After my second page now the Land Guards sem no wo. Netie the Ghana mamra e kadifa Land Guards one. Prohibition of activities of land guards. Emra say 7:1. A person shall not. A person, irrespective of the background, yes, so your man, so your chief justice, so your speaker of parliament, so your wine. Emra say a person shall not directly say waka samu anase wonam obiso ana wo share chirem ana wa wo boaboa no afa langas akoye ade bi e wo mamu Ghana mra ekutia eti wan sai for no kwale show was in court say it minya evidence just ampa omo na ye sa langas nsem no asantemantemu a o say do mo court based on 7:1 of Vigilantism and Other Related Offences Act. Or say a person shall not directly or indirectly facilitate, organize, or promote the organization of land guards. After switching the one way. 2. A person who contravenes subsection 1 way. So unu kwa so bebo land guards wono. Nipa bebu samra we sami ente land guards. E fa hu so a land guard no. Si ye chiwa e mana mamra say. What from Ghana mamra to so to be kwa fiase. Not less than fish yanum. And now unya judge bi on the who animu abesa ba de wa. Also sako fish abesa dunum. So not less than 5 years, but not more than 50 years. It the judge bi asem ko to anim no. Or was say obetimi ahwe between 5 to 15 years no their sentence. To be biya obor ho samana ne se oye land guard. One pebre nam Jim. Jimmy so the kwel land guard no. But you also share the honey. Say the same quad way e born kopem e wasem libia. Na se nya dance dey tie echira. Otemwa for te priority wa kwanya say obetumi am akoda afiase between 5 to 15 years. Ti Kumasi Metropolitan Assembly Mayor the Ashanti Regional Coordinating Council Ora Simon Osemesa wouldn't pay for some pass Krofobi bo safo yini so ye land guards wa santiman temwa mama ye ntwen ma ne me yese kasoa na enkum ni pa ansa na sebe ye ni aba ho so but here they say asantiman tem ye sa asemi sese na so nya ne kese so pem so asantiman nyina wura o se tutu aba bio e mo na no etum ne kokobo koma na hemfo a esili eti wotidi ni awrehemu se asantiman tem de langas enya adwuma but se susuam pass ye hu se nkrofo bi etu sa na mo na ye ma mamra ne sa nkrofo ne nya adwuma nyem na metwere sa mamra we sa mamra we enye makwati sa na metwere ye twere wie ye ma hye ya foji tu mu elkoma mampe na ado dan kwaku fado ma wodin sa ehya so ma me first page no na me tell man for da mampe ne sa hya ase ya mampe na ado dan kwaku fado ne sa ehye ase no ele be ya ma wo se on the 23rd of August 2019 date of ascent eti da mampe na ado dan kwaku fado ne sa hye sa krata wi asema na me ye mra eno no 2019 to enye makosinsia ne sounti ohini bi ekuo bi
bo ho safo yene se omo de ye langas wa santimantam mu a ye nyina ye ni twia ne ekoso kasoa tan abufu asefem so ba ya maka asoa de no agensem kasoa de no ya mana agensem politicians nyina wo langas e wo kasoa eti kasoa de ne agensem menim ne IGP ne Ghana Avos pen for betimi aye de afa ho ba kasoa de ne obi enim se langas se wo kasoa agensem e no paso to asase wo kasoa unya 3 pops se kare kwato asase no enye asase be free sa kasoa agensem mo ma ye ntra se nya hwa ma bi ko wura santimantem because asantema wo wura se kasoa ne ni wura asantema wo wura esase ya na ma yefo dia enya aben asase ya ko ton dia mo bi na no ma yefo sase ne okwanya se ye ton adenti ye ton wi a na ntokwa bra le chencheche ateso eye nufu pe ayemfo bia nufu pe ahye omu ma ene ye sade no and they don't deserve to be in our midst when you need pump body for man boy for science for no ye boni patro kom ni pa okasoa because of asase na bia me kase o man no sabi ha ahara no den Ghana ha na no den pa na ne man sa kwa ye den kra ye sem so o man ya ye wo dwanto ahene dabi o man ya wo dwanto ahene dabi ebedin ebedin pa ebedin Ano senior ma mra no ko dwanto bi akopa ache wa ma ya mu ya mabo amfa so chara pa beto aso why tie da santima wura ase sa akra so de wa no atom bie na ejiri se yente ho asem kura bie se langas bi kura wa santimantem ensi enfata ensi kura wo wura de ensi me de akwasi ensi abodwafo e kra de pese mu transba kaisa Asem Yi Di Ka